Domat kaniten şahmat gibi. Cemaat. Bilim başta bu mandi var. Şöyle dostlarım. Onlar da ne Dostlarım. Ama bildin mi? Ben kesmek. Yok bak kabul. Ben nyebut tuh. Так, вперед. Спортсмендері бүгін болғаны тыңағына құрықтейдер бүйте астылар. Onun зачетпут маннык болғанда астылар. Шахматқа болғаны бастығы местені парковой болсалар. Офсайд командасы. İkiz местені амоса болса ылды ikiz местені. Грамотно ақпыз. Бұл первый место. Так, үз местеға Попов ұлысы командасы тағысты. Оны сразу рөлгейдер керек, шахмат керек. Бастығы местені Эрджонға ұлы Дьяконов Лазар Александрович. Onlar köydeler bilir. Başka местене Захарова Мария Панасенко. Так, bunu покупка. Дома тübüğüne. Başka местене Барлас командаданlar. İkiz местене Осколовлардың командасында. Үз местене Попов болса командасында. Оны бастығы местене Эрджонго Петров Павел командасында. Köydeler biter, başka местене Urla Petrova Irina Vasilyevna. 11 klavye. Ona Mostobut treneri Реметов Виктория Дерпет. Başka местене офсайд зачетна командныйга Амосов болса командада. Эрджонга бастығы местене Винокуров Валерийевна. Оны кöyделерге бастығы местене Шадрина Евдокия Егорова. Onda iki başyönetimine birisinde akbet. Onda bu başyönetimine birisinin beriyatının bağır edildi. Petrov Vasiliy Afanasyevich'ka.
поощрительные премии Девять. Светлана Егоровна Винокурова. Так. Василович Кузьминов. Онны келен активлерде келен кеттер болгон бөгүгө эдер чат адыктан келдерит. Өсөлдө келен активлерде кеттер болгон.